ناهی بر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ زور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مطربین دیمان و قادیمان هر اجتمان دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن راوی کرد را روی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاج جهان بابا خوی نشین بکن تاج جهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن کردنون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا داری لوا تماشاوان پیف تیوی ریبر هبون بورای ده برنامه زانیار دا بنابه خواه و یکیتیا بیشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بنابه هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی هم بخیر هاتنا و دکن میوان خلقا ما ایشب نویسکار و هلبسوان کردستانی نجات زانیار نجات زانیار جدایک بون 1982 لگند زفنگ یه نیزی دورا کرجوس آگریدای شار باتمانه باکوری کردستانی پاریزر نویسکار و هلبسوانه کی کرده 8 پرتوکن وی هاتو بونه و شاندن دبستان سرطایی ناوندی و لیسه لباتمانه خواند ده سالا 2002 جبو زانینگه چو کوجالیه 5 سالان لکوجالی و استانبول ما ده سالن زانینگه دا کووارک کردی و ترکی و شاند ده سالا 2007 دا زانینگه ها کوجالی بشا مافناسی دستورنامه ورگرد پشتیوه لزانینگه ها مردینه یا هتو کلوه ده بشا زمان و چاندا کردی دا لیسانسا بلند کرد لزانینگه ها انادولیای بشا سوسیالیجی خواند تبلیکار و خباتن جواکی سیاسی بود در وبریا دزگه و پارتیان دا جه کرد ده گلک کنفرانس کوم خبات و جوینان دا لسر دوزا کردی آخوی لیکولینن خواه در روزنامه رادیو و تلویزیونان دا وشان بناوه خواه و ناسرناوین جدا گوتارن کردی و ترکی نویسین کووارک کردی درخست و 3 سالان وشان کریه وشانکاری آوه دومان برنامه‌وانی تلویزیونی کرد گلک هلبستن که شوپی به تایبت این ملای جزیری به دنگ گرن دستپیکا سالا 2020 ده پاشناو خویا ترکی به بریارا محکمه گوهران و زانیار وک پاشناو خوی ترکی به بریارا محکمه و بسابوی برنگی کی آوای کی فرمی اف پاشناو کردی شخورا هلبجاد او دامزنر و سروک پیمانگاه کردی لباجار لوزانی تو بخیر هاتی نویسکار هیجا هم جپرسا خویا یکم دست بیدکن
تو پیشی به پاشناو زوینگی هاتو بویه ناز کرد. تایبەتیە vê paşnavê çi ye ji bo te? Belê gelek spas êvara we û ya temaşevanên me xweş be. Ez hêvîdarim ku sohbeteke xweş derbas bibe. Hemî temaşevanên me jê zewqê wergirin. Ez Necatim û navê gundê min jî Zivingê ye. Îcar dema bê pirsîn Necat kîjan Necat mirov dema bêje Necatê Zivingî wê demê tê fêmkirin bê ez kî me çi kesim. Dema min dest bi nivîskariya Kurdî kir. Min xwest navê xwe û navê gundê xwe bi hev re bikar bînim di ciyê paşnavê min ê Tirkî de. Ji ber ku paşnavê me yê Tirkî bi taybet li Tirkiyeyê piştî qanûna paşnavan ji aliyê dewletê ve li Kurda paşnav hatine danîn. Biya min Kurdên hişyar, Kurdên neteweperwer divê bi peyv û têgehên dewletê razî nebin û li eslê xwe li esasê xwe vegerin. Ji ber wê yekê min jî di berhemên xwe de wek Necat Zivingî nav bikar anî û her wiha di dengdana helbesta klasîk de helbestên Kurdî de jî min bi vî nav û paşnavî nivîsî. Belê. Te bi helbestê va pêşî dest pê kir. An bi lêkolîn û nivîsandinê ji me ra qala bandora cîgeh û kesan li ser ezmûna xwe di vî warî da bike. Belê helbest ez bawerim di jiyana hemî mirovan de bi taybet mirovên balawan li ser xwendin û nivîsînê ye li ser edebiyatê ye di jiyana hemî kesî de belkî destpêkê helbest heye ji ber ku helbest weke lîstikekê jî weke lîstikeke jîriyê ye. Ji ber wê belkî gelek kesan bi helbestê dest pê kiriye lê wekû pirtûkên weşandî min helbet helbest wek pirtûka xwe ya çar yan pêncê bû bawerim yanî helbestê min vê dawiyê hatin çapkirin. Beriya wê min bi lêkolînan dest bi nivîskariyê kir. Zêdetir ez li qadê li Sehayê diçûm dihatim min lêkolîn dikirin lêkolînên Sehayê û ev lêkolînên xwe min dikirin pirtûk û diweşandin. Lê ber bi dawiyê ve min pêwîstî pê dît ku ez helbestê xwe jî çap bikim bi navê Sews min şiirên xwe heftê û heft şiirên xwe yên Kurdî çap kirin. Belê. Çima Zembîlfiroş pêşî berhemin te bû. Giringiya kelepûr li cîhana gelan û taybet li ser gelê Kurd çi ye bi sebaret te? Te çi xwast û bigihînî xwendevan Kurd bi vê berhemê? Belê di jiyana me hemiyan de tişta pêşî herî zêde bandorê li me dike folklor e ve gotinên devkîn e gotinên hozanan û derwêşan in. Zembîlfiroşî di nav Kurdan de çîrokeke bi vî rengî ye û rastî çîrokeke balkêş e enteresan e û her wiha li Kurdistanê gelek cihên bi navê Zembîlfiroş hene. Di pirsa tê beriya niha de te behsa dever û cîgehên ku bandor li min kirine te behsa wan kir belkî jî ji ber wê yekê pêşî Zembîlfiroş pêk hat ji ber ku farqîn navendeke ji navendên Kurdistanê ye ku Silîvan jî tê zanîn. Li wê derê birca Zembîlfiroş heye û çîroka Zembîlfiroş herî zêde li wê deverê derbas dibe. Dema ez jî li derdora Batmanê navbera Batman û Diyarbekirê Amedê de li farqînê rast hatim, li bircê Zembîlfiroş rast hatim û her wiha di gerên xwe başûrê Kurdistanê de li devera Batîfa ez li mezargehê Zembîlfiroş rast hatim. Wê demê zêdetir vê çîrokê vê vegotinê bala min kişand û min xwest vêna binivîsim. Îcar dema min nivîsî helbet li ser hemî tekst û şêweyên cuda yên vê çîrokê ez sekinîm. Bi taybet stranbêj û hozanên Kurdî ku ev çîrok bi awaz gotine min hemî berhev kirin û cudahiyên di navbera wan de destnîşan kirin. Her wiha vegotinên çîroka Zembîlfiroş li deverên cuda, di metnên cuda de û di helbesta klasîk de Mîna Feqiyê Teyran û Muradxanê Bazîdî li derdora wan min lêkolîn kir û bi vî awayî min pirtûka xwe ya yekem ya Kurdî bi navê Zembîlfiroş çap kir. Tu bêhtir bi çi zimanî xwe dibînî? Bandora ziman li ser nivîskar du çawa wek mînak xwe dibînî tê de.
جداهی دنابرا ترکی و کردی سبارت چیه گلو دماتو دنویسی؟ هلبت از د جیهان بینی کردی ده خود بینم جبر کو حتی 6-7 سالی خو من به ترکی ندزانی دما لترکیه من دست به دبستان کر من قد پیوک جی باورم به ترکی ندزانی و بالا من کشاند کو معلم ماموستای ما به کردی نزانن و یکی از دام فکرین هید پولا یکم ده صنفا یکم ده از لسر و روشی فکرین و دمی من جهاف در ندخست کو زمان جدا هنه نتوین جدا هنه من زن کر کو مروف چقاس لدبستان دخوینه او قاس وی زمانی کو ام پید آخفن جبیر دکه و دگوهره بر به زمان ترکی و جبروی یکی هید پولا یکی ده من جخورا سوز دا من گو از چقاس دبستان بخوینه بجی از یک کردی جبیر نکم میناوان ماموستایان میناوان معلمان جبر کو وان بکردی ندزانی من جیزان دکر کو وان کردی جبیر کریه لی من جخورا سوزدا من گو از تجاری کردی جبیر نکم و بوی اوای کردی هر جمره دلحبینیک بو خوشیک بو زمان منی جهان بینیه بو دبستان ناوندی ده از دیوان فقیه تیران و ین هنک شاعرین دن ین کرد راست هاتم پشتی من دست به دیوان وان کر و خواندرا وان کر ایدی بتواهی بتایبت جیانا منی هستیاریه لسر کردی آوا بو اره پروردهی اما بترکی بو اره بلکی جیانا میا لقادا فرمی سوسیال بترکی بو لبله دراستی خود هستین ما فکرین ما حزرین ما لسر کردی آوا بون و از براستی به بختوارم کو تجاری از جوی جهان بینی کردی دور نکتم گلو به چند رنگان دستان زنبیل فروش هاتیه گوتن؟ بله گلک دوران لسر زنبیل فروش دقین جدا تکستین جدا هنه حتی لچیای قرچوخی یه روجاوای کردستان جی چیروکا زنبیل فروش هیا گندک هیا دورن بناوی زنبیل فروش هنه هر وها لجولمرگی هکاریه دربار زنبیل فروش تفه گوتن هنه هر وها لباتیفا لدورا بارزان یعنی لباشوری کردستانی و بطایبت جی لباکوری کردستانی در دورا سلیوان فارخینه و دیاربکری و گوتنا زنبیل فروش هیا زنبیل فروش بده شوین اساسی گهای روجامه یک به زمان هوزان و دنگبیجان هاتیه افجی شوان پرور جیته ده گلک هوزانوان کرد زنبیل فروش خواندنه چیروکه که طایبت به شویا هوزانی خواندنه لبله جالیه کی دن وجید بویه مجاره ادبیات کلاسیک جی وقت من بحث کرد فقیه تیران شعر زنبیل فروش نویسیه ای دلورن دیسا بجوش جارك جاما مي بنوش بكن قصة زنبيل فروش دا صح بكن حكايته بفي رنگي دست بيدكه و چيروكا زنبيل فروش دبيجه بشترا مراد خان بازيدي پشتي فقيه تيران مراد خان بازيدي هاتيه ويجي چيروكا زنبيل فروش بأوايكي دن يعني ببراني مينا هفن لبالي هناك خالين جدا دنافبرا وانده هنا ميناك مثلا de teksta Murat Khan Bazidi de bal tek şandın liser Merdine liser Diyarbakır le beled ya fakiye Teyran de civ deveri usa ku rast tene penasekirin tünene بشوين جدا جدا وقت من قط هاتيه لد اساسي قطع جاليه ادبيات كلاسيك وجاليه هوزانان و وكچيروكا كهف بار هاتيه وقت بله پرسکی عبدالخان دلداری هی بری و پرسک عبدالباقی از خازم ایدن بخویم چه بو؟ دبیجه گلو چما ام بیجن خلقی باکوری کردستان بهتر خوب ترکی دبینه بهتر یعنی بزمان ترکی جیرا راحتر از زمان کردی گلو اب یکاد بین تین اصلین کود زمان ترکی سفکه زمانی که تیدا پیون کردی هنه فارسی هنه ارمنی هنه هن پیون یونانی هنه یعنی جبر حسابونا زمان ترکی ملت بهتر بری خواهد ده ترکی بهتری کردی یان او یکا به جسدمن ریبازا آسیمله کرنه آم پشافتنه او یکا بدگره و وان کشه یان کشه یان که دولت خواست کرد نیزی ترکی بن بهتری کردی یعنی چند آخواه نونوش بیر بکن
بله پرسک هجایه پیوسته مرov لسر بفکره و نقاشا به که بکه جبر چند سدمان هلبت سدمه کی تنی تونه جبر چند سدمان لباکوری کردستان مخابن روشا کردی گلک خرابه دمترسیه دیه و گلک بپاش تچویه سبب یکم هلبت جبر کو کردی نه زمان دستلاتیه نه زمان دولتیه نه زمان بازاریه لهر دری زمان ترکی سردسته و درواج دیه جبر به یکیجی د پسیکولوژیا ملتان ده او هيا یا سردست چه بد خوازه خو بوی بگره و بوی به قبول کرن قبول که ببینه یعنی تو کس نخوازه جالیه رایا گشتی و جالیه هزا مزن و به رد کرن یعنی جی باواکی دن بدیتن جبروی خوازه خو نزیکی وی بکه سبب سرکه دگرسه این کردی ده اوه یا دویم دولت دمک دریش کردی وک سوجه کی وک تهمته که بناسه کریه و دناف کردان ده کریه کو ترسا به کردی آخافتنه پیک بی جبر ویه که وی ترسه جی کریه کو کرد زیده تر کردی آخوا وشیرن او وشارتن دبه چه پشتی یک دو نفشین دی ایدی آخافتنه کردی جهولی راد به جبر وی ترسه جبر وی زختو زوردستیه سبب کی دن تفگرین کردی قدر زمان کردی باش نگرتن دراستی آخوده تفگرین کردی بطایبت ین پشتی سالین هفته ای پیک هاتن و گرسیا کردیا گران دانه برخواه وان بشوایه که ایدئولوژیک یعنی بیردوزیا سوسیالیزم مارکسیزم یعنی هنک تشتین دی زیده تر کارو خباتین خو مشاندن جبوان زمان کردی فولکلورا کردی دیروکا کردی دوزا کردی حتی زیده نه گرنگ بو اب همی جبونا و ایدئولوژیا وان تنی وکا آموران دهاتن دیتن اجبر و قیمت پیندانه هلبت دناف گرسین وان دجی زمان کردی به پاش کد ادما کو تفگرک وقت تفگرا کردی بناس کرن لبلی او بخوق گرنگی ندا زمان کردی و زمان کردی به پیش نخه دناف وی جواکیده هلبت وی کردی زیادتر به پاش تبچه و بر به مرینه وهره باور کن ایرو مثلا لباکوری کردستانی یعنی اری دیسا دولتا ترک به هر اوای به هر امور تخوازه زمان کردی به پاش بخه و دناف کردان ده قلس بکه لاواز بکه لبلی دناف کرده ده اف سرساریه هایی جالیه زمان کردی و سرساریه که یه غمساریه که یه و جالیه دن وجید ده تفگرین کردی ده پارتیین کردی ده که ام وانوکو تفگر و پارتیین کردی بناف دکن لی مخابن جارنا او خوک پارتی و تفگرین کردی جی بناف ناکن یعنی خوک پارتی و تفگرین دموکراسیه یعنی پارتی و تفگرین سوسیالیست یعنی جی بشویه که دی خواه پیناسته دکن یعنی وکا بکردی بونی خواه پیناسته کرن جار جارا جبارا وک کماسیه که جی دبینن لی هگر اف تفگر و پارتی ایروژی بریار بدن بیجن ده همی سازی و دزگه مد زمان سردست و زمان کردی به باور کن وی رنگ روی جواکا کرد لباکوری کردستانی حتی راده ایکی بگوهره لی هیجی اوا سال بویه 2025 هیجی مخابن او گرینگی پیدان زمان کردی دناف تفگر و سازی و پارتیین لباکوری کردستانی ده مخابن پیک نهاتیه یک جی سببین گرینگ جی اوه بله تهشور و ناکبون لسر سعید نورسی نویسیه جمرا بحثا به پرتوکه بکه و نامه انت بگیشتی به درخستنا به پرتوکه بله هشور و ناکبون یعنی پرتوکه منی ترکی یا یکمه ناوه اقل و ایدنلانما سعید نورسیه یعنی لسر بیوگرافیا سعید کردی من نویسیه و هر وها فکرو نیرین نوی دواره کردایتیه ده هر وقت زانی سعید نورسی یعنی سعید کردی دستپیکا 100 سالا بیستی ده یک جه پیشنگین کردان بو هات استانبول و جبونا کو مافین کردا به دولت عثمانیان بده قبول کردن گلک حول دا د وشانن و د مین کردان ده ین جواکا کرد ده هم گوتارن ترکی نویسین هم جین کردی نویسین بناوی ای گلی کردان گوتاره کوی کردی جیه حتی دستپیکا جیانا خود پرتوکه که لسر ماتماتیک لسر جبری به زمان کردی جی دنویسه لی مخابن اف پرتوک ده شواته که ده ونداده به یعنی مروه کی کرد پروره و جبو دوزا کردی گلک حول دایه من پیوستی پیدید کو اف کسایت اف شخصیت دناف کردان ده بین آسکرین جبو کو ناکوکیا نافبرا دناف کردان ده یا دین و نتویجی جهوله رابه چونکی سردست دستلاتدار دجمنین کردان دخوازد ناکوکیا دین و ملت بوینه بخن ناف کردا یعنی تو مسلمانی یا کردی اگر تو دیندار بی تو مسلمان بی پیوسته کو تو گرینگی ندی نتویا خو ندی زمانی خو ندی کلتورا خو ندی دیروکا خو به وی رنگی ناکوکیه که دخن ناف کردا لی مروه کی وقت سعید کردی سعید نورسی کو براستی د دینداریا خو ده د زاناتیا خو یا مسلمانی ده اسلام ده
مروفێکی نەقانەیە بژارتەیە هەم لە تورکیە هەم لە کوردستانê hem jî di cîhana İslamî de bi vî rengî lê yek ji aksyoner û aktivîstên doza Kurdistanê ye. Yek ji pêşengên Kurdan e heta serdema Cumhuriyetê Komara Tirkî tê avakirin heta wê demê ji bona doza Kurdî xebatê dimeşîne piştî ku Komara Tirkiye tê avakirin êdî ji ber zext û zordariyê hûn dizanin di sînorê Tirkiyeyê derfet namîne ku kes xebatên Kurdayetiyê bimeşîne ew jî bûyî rengî ve dikişe qalikê xwe. Lêbelê ji bo Kurdan mînakeke gelek giring e heta 110 sal berê bi navê Reçetetül Ekrat yanî reçeteya Kurdan ku wek münazarat jî tê zanîn bi vî rengî kitêbek jî nivîsiye û li ser nexweşiyên civaka Kurd û rêyên dermankirinê rêyên çareseriyê sekiniye divê pirtûka xwe de ji ber wê yekê min jî li ser jiyana wî lêkolîn û xwendinên xwe kirin weke pirtûkeke Tirkî û belav kir. Belê. Tu te serbûriya xwe li zanîngehan û bajarên wekî Koca Elî û Stenbolê bihûrand. Çawa dibînî ev seyrangeh ew demê ku tu têda xwendekar bûyî di çarçoveya welatekî tu mîna Kurdekî têda bêpar û bindest bûyî. Ji me re behsa wan demayan wê qonaxê bike. Çi di hizrê te da maye tu ji me re behsê wê bikî? Belê dema zanîngehê min bi taybet bajarên Tirkan hilbijartin ji bo ku ez li wê derê zanîngehê üniversiteyê bixwînim ji ber ku min dixwest ez Tirka ji hundir ve ji nêz ve nas bikim. Dema mirovekî Kurd li nav Tirkan dijî bi rastî ji Kurdistanê zêdetir bi kurdayetiya xwe bi kurdbûna xwe dihese. Ji ber ku li Tirkiyê Tirk Kurda bi kurdbûna wan dihesînin zêdetir. Yani Kurd gelek bi dilpakî bi dilsafî nêzîkî Tirkan dibin weke xwe difikirin dibêjin qey ew jî mirovên medenî ne ti ciyawaziyê naxin navbeyra qewm û millet û zimanan wisa difikire wexta tu li mala xwe yî tu li welatê xwe yî tu her kesî wek xwe difikirî lê dema tu biçî nav Tirkan û tu li nav wan bijî tu fêm dikî bê rik û dijberiyeke wanî çawa li hemberî Kurdan heye li hemberî zimanê Kurdî heye li hemberî daxwazên Kurdan hene li hemberî mafê desthilatdariyê yê Kurdan heye bûyî awayî tu zêdetir hem bi xwe dihesî hem bi wan dihesî hem xwe zêdetir nas dikî hem wan nas dikî ji ber ku pênasekirina tiştekî bi ziddê wê jî mumkin e yanî heta tu berova jî xwe ziddê xwe nas nekî tu nikarî zû bi zû xwe baş pênase bike jî duwan deman de duwan salan de min zêdetir mijar fêm kir min zêdetir dît ku civaka Tirk bi rastî jî civakeke nîjadperest e di tirkayetiya xwe de gelek hişk e û nezanin jî yanî miletekî bi rastî jî paşvemayî û nezane tenê şovenîzmeke nîjadperestiyê heye Tirkperestiyê heye bi taybet li hemberî Kurda herî zêde li hemberî Kurda ji ber ku Kurd miletê herî mezinin li Tirkiye û doza Kurdayî neteweyî jî heye ji ber vê yekê di nav Tirka de herî zêde li hemberî Kurda ev nîjadperestî dijwar kiribû duwan salên zanîngehê de jî hem li nav civakê di jiyana rojane de hem li nav civat û cimetên Tirkan û hem jî li zanîngehê û wekî din jî min gelek dît û derbas kir û tecrûbe kir û me gelek sûd jî jê wergirt. Belê. Te xwe wek mirovekî parêzer tu çawa xwe dît? Te karî bû hevsengiyekê çêbikira di navbera cîhana wêje, zagon û her wiha helwestên siyasî lê hemû di sebaret te da di çarçoveya kesayeta te da ji hevdû ve naqetin. Belê avokatî bi rastî karekî pir hêja ye mirov di destpêkê de belkî dema hildibijêre tam ne di wê bîrê de ye lê belê piştî ku min ew kar bi taybet piştî zanîngehê üniversitê min dest bi avokatiyê kir min gelek şikir kir ku min avokatî hilbijartiye ji ber çi ji ber ku ez gelek bi azadiya xwe ve girêdayî me azadiya kesanî azadiya mêjî azadiya ekonomîk finansî û her wekî din min dît ku yek ji karên herî zêde azadiyê dide mirov avokatî bixwe ye parêzerî bixwe ye lewma heger ku ez weke mamostayekî dewletê min memûrtiya dewletê bikira yan jî tisazî û dezgeheke din ya dewletê de min kar bikira tu carî min ê derfet nedîta ku bi vî rengî di derbarê Kurdan de di derbarê doza Kurdistanê de û di derbarê edebiyata Kurdî de min kar û xebat bimeşanda û her wiha min ev berhem
بو اشاندا نممکن بو لبل پارێزەریê avokatiyê ev derfet damın ev azadî ji min re pêk anî û bi vî rengî yanî meyla min tim li ser milletê min bû meyla min tim li ser folklor û edebiyata Kurdî bû dema ku min dest bi avokatiyê kir bi wê azadiya pîşeyî bi wê azadiya karî jî êdî min zêdetir derfet dît ku ez lêkolînên xwe berfireh bikim bi taybet di gerên xwe de min hemî gerên xwe ji bo xwe weke derfet pêk anîn دوان گران ده من زیادتر بالا خدا لیکولینه لسر مجارین کردی لسر دوزا کردستانه و پرتوکه من هر کوچو درکتن هوله و هر وها جبر کو از آزاد بوم من دکاری در رادیویان ده در تلویزیونان ده درکبن برنامه‌یان با آزادی با آخفم لسر دوزا کردستانه لسر ادبیاتا کردی و هر وکیدن و هر وها تبلیغونا کنفرانسان سمیناران پانلان به وی رنگی avokatiye jmre rastî derfeteke gelek mezin çêkir. بله تفگرا روناکبیری ده چارچوبه ولاتکی نجات پرست داگرتی کشه آلوزی و تندوتوجی مینا ترکیه تو به چه رنگی ده نرخینی گرتب آوائه کی سوسیالیست یعنی آوائه کی هشمندی نرخاندنه که گشتی جیرا بکی و تو چاوا بنرخینی گلو لولاتن وکه ترکیه کو فاشیزم سردست زوردستی هيا دیکتاتوری هيا لوان ولاتن نممکنه روناکبیری شیم به روناق اواکی روناق روناهی خو بده نممکنه چونکی تو تم دبن مترسیه دی تو ند اولهیه دی جه کو مروف ند اولهیه ده به هم مروف پیوستی و پدویا خوی سرکه پکنا انیه یعنی چوا مروف برچی نکاره هنری با آفرینه مروی برچی نکاره هنری که بلند و برهمین بلند با آفرینه او هری زیده لدو نان خوبه لدو ترکرن ازکی خوبه هر وها مروین دبن زخت و زورداریه دجی نممکنه به میجیه کی آزاد بفکرن و بکاربن تفکره که روناکبیریه بریوه ببن لولاته کی وسا جبرویه که د تاریخی دجی بوی رنگی پیکاتیه و ایروجی بوی آوائیه تفگره روناکبیریه یا کردی به پرانی لدیاسپورای پیکتی یعنی لدروی ولید پیکتی جبر کو تو للولید ند اولهیه دی تو دو ترسی بفکری دما تو فکری جی تو دو ترسی و فکر خود در خدر حتی فکرك درنکه و درنه سر زمان نبه مجارا نقاشه او فکر گشن نابه که ماسیه و هبن جی نایت فهم کرن دوی او فکر به سر زمان با اواتی آزاد بنقاش کرن و پشتی و او فکر ایدی بکمله و بپیش بکوه ابجی زیادتر وقت من قلت لدروی ولات پیکتی یا ما بخواجی به وی رنگی پیکات لباکوری کردستانه لهلبت دوان شرط و مرجن زخت و زورداری دجی کملینک هیت ابجی تشتکی دنه یعنی چه آدم امروز تووکی بزرکی داویجه بنه آخه دوی تاریتیا آخه ده دوی تنگیا آخه ده او بزر او توف برب شتلدانه و برب شینهاتنه و دمک آمادکاری در باستیکه یعنی مینا زاروکک دزیک دایکا خود دمکی درباز دکه حتی کو جدایک ببه و به وی جهانه چاوی خپل وی جهانه وکه یعنی او شرط و مرجن زخت و زورداری هلبت دمروف ده انرژی که وسا پکتینن انرژی که جدایک بونه انرژی که روناک بونه پکتینن ل پکاتنا و روناک بونه وک من بحث کرد شرط و مرجن اولهیه ده و د شرط و مرجن آزاد ده هری باش روناهیه ده و پکته جبو مجی یعنی حتی کو ترکیه بوم من ندکاری افقاس گوتاران به تایبت گوتارن به زمان ترکی د دربار روجوی ده د دربار سیاست ده د دربار دوزا کردستان ده نممکن بو ام به شوی کاربن افقاس زیاده پار بکن ل پشتی د دیاسپورا ادی او اولهی و ازادی جمره پکاتو ام دکارن به هر اوای فکر خو بگینن ملت خو و بکاربن ریا روناک بونیجی نشان بده افجبو مدر فتک مزنه بله اما بچن بابت هلبسته روشا هلبستا کوین شوپی تو چاوا دبینی د سردما چونا پرانی هلبستوانان لجیهانا هلبستا پخشانی آنگو آزاد تو هلبستا کلاسیک بحث دکی باور هلبستا کلاسیک آنگو کوین شوپی بله یعنی هلبستا کلاسیک براستی دم نام کرده ده گله خورده ایرو دیوانا بریک و پیک کو بهر اوای لهفهاتی گهای روجا ما بریا 400 سالیه یعنی افجی ند دمکه هندکه د جیانا گلک ملتان ده به وی رنگی پیک هاتیه امجی ملتان زیده نه پاش بماینه
ملای جزیری دیوانوی گهای روجامه لبلی بریا ملای جزیری جی کسایتین وک بابا طاهری عریان وک علی حریری وک حمیدی وک گله کسین دی نویسینه لی دیوان وان نگهانه روجامه هنک جوان هنک شعری وان چند شعری وان گهانه روجامه لی پشتی سردم ملای جزیری فقیه تیران شمس الدین بریفکانی ایدی پشتی وی سردم دیوان هاتنه پاراستن و گهانه روجامه پشتی وان احمد خانی هاتیه ملای باطی هاتیه و گله کسین دن ایدی حتی 100 ساله بیستی هلبستا کلاسیک براستی جبومه میراثه که گرانبها میراثه که به همتا لدوخه هشتیه ام دیندار وانن و هر کردی کو لکردبونا خو های ببه و بخوازه ناسنامه خو پیناسه بکه و هندور وی ناسنامه تیرو تجی بکه پیوسته بری خو بده وی دیروکا دیرین لوان چاپکانیان بگره لدیوان ملی جزیری لشعر فقیه تیران لموزین احمد خانی لمولود ملای باطی لدیوان خانه شمس الدین بریفکانی و هر وها پیوسته لوان دیوانان بگره و جوه سوده ورگره دا کو بکاره هلبستان و حزران و فکر و فلسفان و یا کردی آوا بکه نها ای روجمره ایدی او درفت پیکاتیه تو سروک پیمانگاه کردی لباجار لوزانه لی سویسرای جمرا بحثا به خباته بکه داناسینا و پیمانگاه و آرمان جنوه دسبروجا نزک دا چه نگلو ببخشن بله ما د گولانا 2025 ده چاره گولانه ده ما پیمانگاه کردی یا لوزانه راگهاند افدمک بو ما آماده کاریا وی دکر چبر کو لوزان ده تاریخ کردان ده دیروکا کردان ده جه کی گرینگ دگره و بمافی دستلاتداری ر علاقه داره یعنی کرد به پیمان لوزانه ج مافی دستلات بپار هاتنه هشتن مخواست لوی باجاری پیمانگاه که کردی هبه کو بکاره میسیونا تینک تانک که بلیزه دواره حزر و بیرا کردی ده رول که بلیزه جبروی که ما اف ببور لاوک تبی بده ما پیوستی پیدی تو ما اف پیمانگاه آوا کر هیویدارم دواره حزر کردی ده وی خباتین گلک سرکفتی بمشینه بله هجا دون وکی نویسکار کی وکی روناکبیر کی کردستانی تو دبینی ایرو گلک گوهرتنن بلز چه دبن روجلاتا ناوین به طایبتی لروج آوای کردستانه لحفاتن کردی هیا و هر وها اب لحفاتنا کردیان اب یک ریزیا کردی گریدایه به پروسه آشتیه لباکور کردستانه تو وک کردکی وک روناکبیرکی و هر وها نویسکارکی تو وی یکی چاواد نرخینی بله براستی و بویره ام گلک کیف خوش کرن یعنی جبو همی کردا جیه دلخوشی و شانازی بو کو در دورین کردی آلیین کردی فراکسیون کردی بکاربین یکیتیه که پیک بینن لگل یکو دو گفتگو بکن بشرطین آزاد و مدنی لگل هف بدن و بستینن جبر کو پیوستیا کردا هری زیده به نزیکاتیا هویه یعنی کرد بریا کو به ملتین دیره بدن و بستینن بوار دیالوگه که پیک بینن و بریا کو الاتفاق ملتين دي بقرن دبيت الاتفاق نافخوي بقرن جبركو حتى ناف ملت اكيد اتفاق تشي نبا يقرتن تشي نبا نبي كان او ملت بسركبه نبي كان او ملت بخترشي اخو درباس بك لروجاواي كردستاني بيامن ميناكه قالك جرينج دركت هولي هر شخص قالك الين وين نبدل ما بيجي نورماله يعني هر تش بدل مرو هر جار بيكناي افتشتكي دنا لبلي اف غاف جي غاف بينغاف كديروكي بو بروسيس كديروكي بو ام هیویدارن کو گلک گشتر ببه پیشتر بکه داخواز ملت کرد اوه یعنی دوی پارتی کردی حزبایتی نکن پارتی پرستی نکن سروک پرستی نکن آلیگیری نکن فاناتیزم نکن دوی حتی ج دستی وان به نزیکی هف ببن جهف حزب بکن دستی هف بگرن دوی حمی کردان تبلی دستلاتی بکن تبلی ریوبریه بکن دوی حمی کرد بکاربن دیار کردن ریوچونه ده خودی گوتن بن خودی ارک بن او مافیوان هبه از هیویدارم لروجاوای کردستانی به وی رنگی میناکه کنو به نشاندان جبونا کو جحمی کردان ره ج کردین لکردستانی و ین جهانی ره به مدل بله کسی که تماشاوان مچوپینه پرسه کوی هیا او که بین پرسه ایوار باش هون لسر و رامانه چه دفکرن که نویسکارن کرد ده نویسن خواه
خدا خوا دسپیرن رتوریکا کردی و شیروفیا و لسر آفرینریا نرم دویجه کردی دا دوری لیکولین و ترمینولوژیا گران پسیکولوژیک چیه؟ تیگه هشتی پرساوی پرسا ماموستا ده حقاق ناوی از نیزینم ناوی چما گلو در ناکوه ولو نخویایه بله خلیل خضر دنویسه باورم بله خلیل خضر او خواستم ده فرمو ایجان یعنی جیهان بینی اما کردیه هر وقت هایدگر گوتیه زمان مالا هبونه یعنی ام بزمان خود هنه ام بزمان خود هنه ام بوان تیگه و ترمینولوژیا زمان خود هنه جبر ویه که هلبت نویسکاره که کوبراستی دی جیهان بینی کردی ده مزم بوبه هری زیده هنک نویسکار پیش رجی دکارن لکردی های ببین لکردی خواه وگرن لیبره ده اساسی خوده نویسکاره که او شیر کردی متبه بوی شیر کردی مزم بوبه او نویسکار هلبت وی دی جیهان بینی کردی ده بگره و لگور وی وان تیگه و ترمینولوژی بکاربینه نویسکارین کردی هلبت خود سپیرن رتوریکا کردی لی من قسم دویا تام فهم نکر آفرینریا نرم دویجه کردی ده دوری لیکولین و ترمینولوژیا گران پسیکولوژیک چیه او جی بزانین تکل داره به پسپوری تکل داره یعنی گلک نویسکارین کرد هنه کو هایوان جی فروید هیا هایوان جی آدلر هیا هایوان جی یونگ هیا و او دکارن وی نرینا خو وی جهان بینی خو رفری بان چافکانی جهانی جی بکن یعنی اوینا ممکنه زیاده زحمت نینه و براستی اکولک درون ناسیه جی دناف کردان ده ویجه کردی ده پیکاتیه جبروی که دوی ام قدر وی بگرن یعنی کردی جوی عالی و بیامن زیاده ند روشکه لاوازده دروشکه باش ته لبلی چه قاسی لهب هاتنه که باش پیک آنینه به تیگه و ترمینولوژیا پسیکولوژی درون ناسیه یا جهانی و به تیگه و ترمینولوژی کردی یعنی یا زمانی و یا جواکی یا دیروکی کو پیک هاتیه دور در روش دچه حالی ده دچه آسته ده اف لیکولینه که تایبت سپسیفیک دخوازه بلکی کردین درون ناس به تایبت بکاربن لسر به مجاره زیادتر بنرخینن لی میناک از بیجم یعنی وکا پسیکانالیزی هگرم بفکرن میناک مثلا بختیار علی در رومان نوسیا کردی ده ده ویجه کردی ده بیامن میناک که گلک گرینگه و گلک جی سرکفتیه یعنی مروف دما یکی وقت بختیار علی دخوینه و روشه دبینه و پیش آنازیه ده کجبر وی از باورم برهمین باش ده کردی ده پیک هاتنه بله مامستا گلک برهمدارن کرد هنه به زمان ترکی باش برهمان آفراندنه گلو چه برهمن ده سوارت دا هیجای کو بین ورگراندن زمان کردی ورن درخستن یعنی برهمه که جالیه ویجهی و گلک سرکفتی به و نرخه کی بلند بدست خسته به هلبت او برهم دکاره لکردی به ورگراندن لی بلی بیا من زیدتر ام جیجی دانستندن آج زمان سردست ام بری خو بدن زمان جهانی جمره چیتره جمع کردان را جبر کو باندورا زمان سردست جالیه اسیمیله و اسیمیلاسیون و گلک لما کردان دبه جبو کو ام بکاربن خوجوی چرخ اسیمیلاسیون هنه کی دن بپارزن د شعری دبه رومانی دبه د درون ناسیه دبه د چه مجاری دبه ام بری خو بدن ویجه جهانی زمان جهانی وکا آلمانی وکا فرانسی وکا انگلیزی وکا اسپانیولی گلک زمانین دی ام زیادتر بوان را تکل دار بن بیامن وی چیتر به از بخوا ترجیح ناکم که امش زمان سردست دی خو زیده برهمان کردی ورگرینن جخوا پروبلمه که میدن هیا یعنی برهمه که اگر ترکیه وی هبه میناک لباکوری کردستان کم کس کردیا وی دخینن یعنی ترکیه وی تیتا خواندن لی کردیا وی نای خواندن مخابن هنک نویسکارین کرد جی دناف خود یعنی وکا پرستیجه که یعنی برهم خو به ترکی دوشینه پیشتر وردگرینه کردیا وی دوشینه لی او بخوجی باش تزانه کو او کردی وی نه تفندن یا قنج او کو او برهم د دسپیک د به کردی به افراندن به کردی به نویسین و پیشتر هگر قدر وی بیت گرتن و پیوستی په هبه بلکې لزمانه دیجی به ورگراندن مینا ترکی و مینا عربی و مینا گلک زمانین دی جان دوست یک ج مینا کین وی یعنی جان دوست گلک پرتوکین وی لسر زمانین دین جهاتی ورگراندن ج کردی بر به عربی و بر به زمانین دی و یعنی به وی رنگی از بخو چیتر دبینم ج بو ما کردا بله هجا دول سر یاشار کمال
چه دبیجی وک کسایت و نویسکار اف پرسا ماموستا محمد جمعان يعني من بخو تايبتي ياشار كمال يا راستي نخوان يجبركو از ادبيات تركي زياده ناخوينم بري خناتمي يعني كيم برهم هنكو من خواندنا ياشار كمال جي بفي رنگ ياشار كمال ايرو برهم تركي دانا يعني برهم وي نكردينه ليه لغور هناك اخافتنين وي فيديو كومنديتيه ولغور كسين كو او جنيز وناس كرينا بحثا وي دكن دبيجن كو ياشار كمال مرو وكي براستي جي دلسوز بو كرد بو بكردايتي اخوات زاني و گلک جچاندا کردی ترانسفورمی ترکی کریه لی خوازی وسانه کرا یعنی کردی ما بوی دولمندیا بوی زنگینیا جهانبینیا کردی ترکی دولمند دکن ترکی به پیش دخن ترکی گشت دکن و دکن کو ترکی زیاده تر دناف کردان دا بالاف جی ببه لی هگر میناک از بیجم یاشار کمال برهمین خو به ترکی به کردی بنویسیا بلکی دیسا وی برهمین وی جبر تایبتی وان جبر گرانبهای بونا وان لترکی باتا ورگراندن لوی بهاتا زانین کو راستیا وی برهمه اصل وی برهمه د اورجینا خدا کردیه وی وینا بالا گلک مروان گلک انسان بدا کردی لی وقتا کو به ترکیه افراند او بر مروان و بالا مروان د سر ترکی جوی عالی و پرسکریک دناو کردن باکوری کردستان ده به تایبت بیامن پکتی د اسیمیله بونه ده بله گلک نویسکارن مای کرد هنه به بزاراب کرمانچکی دی نویسینن گلو نامه تجبوان چیه یعنی او زارابه بداوی زارابه کی بچوک دیمینه جریجه کی بچوک ج کرده ما حتی چرا ده نویساندن بزارابا باندورا خال سر دوزامه وک کرد و وک چاند دکه گلو تو ویا که دبینی وک دولمندی جمرا آن لاوازی ج زمان مرا نا هلبت دولة مندية دفي كرد حميد ديالكتين خواه حميد دفوكين خواه حميد شيوه قوتنين خواه بپاريزن جبركو بلورالي پردنگي پرنگي دولة مندية زمانكية و دولة مندية ملتكية إيرو الولاتين پیشكتي لجيهانا پیشكتي جي حمي جداهي و جياوازيين بچوك جي تينا پاراستن و نرخ پیتدان جبروی که ایرو مثلا باکوری کردستانی به تایبت جهانبینیه که کردکی کرمانچکی یانجی زازاکی دملکی کو دبیجن پیک هاتیه کووار هنه روزنامه هنه ویژه و ادبیاتک هه و از گلک باش و خورت جی دبینم یعنی جالیه موزیک وجه هه جالیه هلبست وجه هه جالیه رومان و جالیه بیردوزی وجه هه اف روچه که گلک باشه و دگلک وشان کردی دجی يعني هم كرمانجي هي هم زازاكي هي دملي هي طيبت باكوري كردستاني قيمه بهر دوانجي تداين وكرد جوي عالي به بيامن خدي هلوستك قالك باشن خدي هلوستك قالك بيشكتينا يعني دناف كرداده يك دنگي يك رنگي يك رنگكرن تنيه افينا بخد دراستي خد فاشيزمك زوردستيه که دناف ما كرداده افينا باشه کو بيكناتيه وباشه کو ام حميد جوازين خد باريزن وبيش تخ بله نویساندن بزارا و زازاکی لناف کردن باکور تا چرا دایت خواندن يعني لباكوري كردستاني بقشتي خواندنا كردي كيما جبركو اخافتنا كردي قالك كيم ويا جرى اخافتن يا هري هيسان دمكو اخافتن افقاس كيم ببه هلبت نویساندن وخواندنا نویسين جي قالك كيم تردبه سبب سركه يعني مروف نزانن وي الفابي نزانن وي رزمان نزانن وقتا الفابا كو رزمانه كي نزانه به او الفابا و رزمان به زمان وان بخو بجی نکاره تبلیغ جهانی ببه اف پروبلما کردا هه لی یازازاکی زیادتر به دزاوانتاژه جبرکو دناف زازایان دا اسیمیلاسیون پر لگور کرمانچی زیادتر به پیشکتیه ترک زیادتر لسر زازایان خبتینه و ترکا خوستیه زازایان باواکی هشمندی جی کردان بقتینن قط بکن دور بخن جبروی که زازاکی زیادتر دمترسیات تنبونه دیه خواندوانین وی هندکترین لی وی 15 سالین داویده ببونا بشین کردولوژی لیسانسا کردی لهنک زانینگان و به حول وشانگریا کردی وشانخانین کردی و براستی به حول روشنبیریا کردی خواندوان کی دیالکتین کردی جی پیکات یعنی کرمانچی دسری ده خواندوان کی زازاکی جی هيا و یه کرمانچی جی هيا و یه دیالکتین ده یه سورانی جی حتی جی کی باکوری کردستانی هيا لبدلی میا هلبت نبدلی میا
لێوێ پێشتر بچێ یعنی چونکی ئێدی سوسیال مدیا بتایبەت مثلا لە باکووری کوردستانی ئێدی ئەم دەبینن کۆ بسەدان ئینسان لەسەر ئیکسێ لەسەر تویترێ لەسەر فەیسبووکێ لەسەر ئینستاگرامێ فێری ئەلفابا کوردی دەبن فێری نویسینا کوردی دەبن وەکە دبستانێکی وەکە ئەکۆلێکی ji xwe re dikin fêrgeh û dest bi xwendina Kurdî dikin yani bêyî ku li dibistanan perwerdehiyê bibînin lê di sosyal medyaya sosyal de di medyaya civakî de fêrî Kurdî dibin evêna Kurdî xwendevaniya Kurdî hinekî pêştir xistiye hem ji aliyê Kurmancî ve hem ji aliyê Zazakî ve. Belê Mamosta em gihan dawiya vê hevpeyvînê em ê bi helbestekê ji te bernameya xwe dawî bikin. Spasiyek germ ji bo tevlîbûna te her wiha em serkeftinê ji te re dixwazin. Gelek spas ji bo vê derfetê ez silav û hezkirinên xwe ji bo hemî Kurdan bi taybet Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku şanaziya me ne ez ji hemiyan re hezkirin û silavên xwe pêşkêş dikim û dema we xweş be. Gelek spas. Spas. Niha em ê helbestekî ji te guhdar bikin. Belê. Mamosta te dengên bihîst? Aha tu dixwazî ez bixwînim migo belkî tê ji qeydê li me bidî guhdarîkirin. Na em dixwazin bi dengê te bibîsin. Ger Ez em ê vê helbestê bernama xwe bi dawî bikin. Heta xelekek din xêr û xweşiyê de. Fermû. Gelek spas lê ez helbesteke xwe bixwînim yan helbesteke klasîk bixwînim. Tu azadî. Tu azadî. Tu çi helbestê dixwînî bixwînî. Destûra te ez pirtûka xwe bigirim. Belê. Ev pirtûka min a şeirê ye navê Sewt ez ê ji vir şerekê bixwînim. Belê. Peyvê ava xwe ji ser min birî. Bîrekê dikolim di kûrahiya xwe de. Stargehekê ava dikim dibin erdê de. Hişê xwe yê şûştî gav bi gav radixim. Jiyana morîstankekê çend salin, bostek çûyîn çend rojên wê ne. Pîvanên nû de afirînim, hevalên nû ji xwe re peyda dikim. Avakirina qonaxa li serê firaz didome, bilind bûne bircên wê, lê kes nabîne û bila nebîne. Ma ne ew e ku ez hikûmraniya xwe bimeşînim tê de, çima ez ê xwe bikim bendeyê çepik û çavan. Mîna lîstikvanekî di şanoyê de taca Sultan hildaye. Peyvê ava xwe ji ser min birî. Bi sedan bîr vebûn di perestgeha min de. Kemerên binerdî, av û şîr û şerabê tînin ji qonaxên sed salan. Perîzad û merîzad rêhevaliya min dikin li mêvandariya hezar salan. Her mîr û mêrxasek bi awayekî pêşwaziya min dike, her jinxasek bi awayekî qebûl dike diyariyên min. Min rêyek vekir, xetek kêşa xurûcek kir. Min çok neşikandin, netebitîm di şikefta xwe de. Vegeriyam di rehê min de xwîn miçiqî, عشق دهرکه حق لپشتا منه جه دلنیامه دوران قلبین از لپیامه